Ao migrena bosanu ba ao vlo novio migrena satana ba ao vlo novio migrena bosanu ba ao vlo novio migrena satana ba ao vlo 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 migrena bosanu ba ao vlo novio migrena satana ba ao vloe ao jokato jojo nya 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 dala ya Srɔ Eʋegbe jokato jojo nya 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 jokato jojo nya 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 dala ya Srɔ Eʋegbe jokato jojo nya 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 ao migrena bosanu ba ao vlo novio migrena satana ba ao vloe ao migrena bosanu ba ao vlo novio migrena satana ba ao vlo 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 migrena bosanu ba ao vlo novio migrena satana ba ao vlo jokato jojo nya 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 dala ya Srɔ Eʋegbe jokato jojo nya 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 Ajato jojo nya 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 dala ya Srɔ Eʋegbe jokato jojo nya 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 ao migrena bosanu ba ao vlo novio migrena satana ba ao vlo novio migrena bosanu ba ao vlo novio migrena satana ba ao vlo ao migrena bosanu ba ao vlo novio migrena satana ba ao vlo novio migrena bosanu ba ao vlo novio migrena satana ba ao vlo 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 migrena bosanu ba ao vlo novio migrena satana ba ao vlo ao jokato jojo nya 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 dala ya Srɔ Eʋegbe jokato jojo nya 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 kawo bo anu gbe ya o agara la poma na so Hello! On behalf of Sienna, in collaboration with the Eʋe Association of Washington DC Metro Inc., it is our honor and joy to welcome you to Sienna 2026 Convention. We are proud to host this historic gathering in the heart of Maryland, and we are ready to take it to a whole new level. With bold vision and unwavering commitment, we are elevating excellence in every detail, ensuring that Sienna 2026 will be unforgettable. This year's theme, Preserving Culture, Inspiring Generations, is more than a slogan. It is a promise to honor our heritage, empower our youth, and unite our global Eʋe family in purpose and pride. For decades, Sienna has been the heartbeat of a people determined to celebrate their roots and shape their future. From the vibrant rhythms of Abacha and Bobobo to the quiet wisdom of our elders, every convention has been a living tapestry of tradition, unity, and vision. Join us from September 3rd to September 7th, 2026 at the Thursday North Marriott Hotel, Maryland. Come ready to reconnect, to rejoice, and to raise funds to help build our elders. This is your moment. Register and volunteer your time and talent. Give generously to fuel the future and both of us share the message. Let the world know Sienna is not just alive, it is streaming. Together, preserve culture. Together, inspire generations. Together, the Eʋe Association of Washington DC Metro Inc. We host Sienna 2026. Join us to make history. Sienna 2026. Honor the past. Empower the future. Visit www.sienna2026.org for more information. See you there. 2026. Yes. Welcome you. DMV. Yes. Sienna 2026 DMV will welcome you. Thank you. ao migrena bosanu ba ao vlo novio migrena satana ba ao vlo 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 migrena bosanu ba ao vlo novio migrena satana ba ao vlo
Jokato Jojo nya 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 Dala ya Srɔ Eʋegbe Jokato Jojo nya 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 Ajato Jojo nya 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 Dala ya Srɔ Eʋegbe Jokato Jojo nya 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 Ao migre na bosanuba Ao blo novio Migre na satanaba Ao blo Novio migre na bosanuba Ao blo novio Migre na satanaba Ao blo Yo, akpe, mietrogbo, miawe edore mianchi, akpe nami, miape nukola kple nyasala kata, abale mienya na egba, miega dore miadome, alebe, mionto miama okpom le, nukpomoji, siana, TV enye alo siana nukpomo enye, yo akpe ke ele miagbo mama vero kple da enyo miado ezo na miaƒe nufiala ele be ne mia akoe ayi ngoe yo akpe nami miaƒe nyaselawo kpɔlawo nufialawo kple nusrɔ̃lawo katã miedza tɔxɛ dza dom na ame sia ame aƒetɔ dogbe kple yewo gbasametɔwo katã miawoe zɔ danyo parler français woe zɔ miawoe zɔ miawoe va dɔ wɔ ge miegage ɖe mia dome ka miegbɔgbɔ ŋkɔ miegbɔgbɔ ŋka nye ya ta miagaɖe nuto zi ɖeka danyo miake le asiwo nakɔe akpi na mi miaze sɔ ɖe ŋgɔgbe. Yeah. Bonsoir à tous nos auditeurs. Et nous vous remercions beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Merci pour les encouragements et merci à tous. Akpe. Akpe, merci. Beaucoup, hein, Mema. Yeah, merci beaucoup. Yeah. Ami akpe tohedana miape amekpekpe tɔxɛwo tso Ghana kpe ɖe mia ŋuti hena nusɔsrɔ̃a. Dr. Dogo kple Sister Tupi. Oh, Kafi, okay. Kafi. Yeah. Akpe lo miawoe le dɔ dzi. Akpe. Akpe ne miache. Ke miaɖe zɔ ɖe ŋgɔgbe ne mia le toa me miaɖi ɖe go miafia nuyo alo miade kpo ɖeka megba miesɔgbea Stakafi miade kpo ɖeka megba yela Miaƒe network le fu ɖe ta doctor be aƒe yakɔ router ve ne miakɔ support network le fu ɖe ne mi bi ɖe tamre plan na mi abe 2 minutes. Okay. Dr. Onyo. Ele gbasama na mi fia. Merekwe mama Mali ta Luna dora mi ako ad susu na mi azora ngogbe. Yo enyo haka jimenyela. Ya bala to trofi chiko omo. To trofi chiko. Onya pe mo so bono bobo alo agbaja haka. Agbaja nya de kpome ni chora duma mo poro ni nto. Okay, enyo. Zuma ito rado. Yo enyo ke agbaja egbona. Ta kemia ako agbaja via ako ano sesem hafi atrogbo. Ta egbona. Yo ke mia trogbo kwi mia pa nusala mia pa nukola kle enyasala mia bona kwi mi va mi Srɔ Eʋegbe
Akpe.
You know, go here. You know, Dr. Zil already. Yo, Back. nami. Mia era kom alabe mia pole odune mia po ale mia fe de konwo oto de ema ye wonyo alabe mia po ale oji hawe alabe mia po ale wo eten wo nwa kata ko nwa so enye enwinto tamion tomie kwe ta ayema miafe eve nwawa nana mai ole ma fifila ko ma no na kpo mo be ni ya obubum dudu ya wa obubum obe ma no pom obe le amuchinu ta flache mionto minyewi ke jola fuma echivade tefa ta enabe amo fukpem la fuma ta opong ne amo la fuma la be oko haya otogbi oko jijodom ne odokue de nguyo matomo la fia alabe nyongwa de no goglom nyaga de no goglom be ye koibe re ya obubum ye la be fifia na amo de sukukwa mojibe yosron dudu ya kleto ta enye nwike onye be mia anabe nwi ona no nyi ofia alabe nma ye na be Dr. Dogbe la ife sukua doma wona na ta Dr. Dogbe aho doctorate la ko ne sukukoko pe nwi kata development Srɔ mata anya nwi ao chito ta enye amaike nwi ogom ta ite mie ikla ife pedeng to convey benawa ade nwi ogom na mi ta onye bo ola mi ado magbata ke ma akọ mi akọ mi ne Dr. Dogbe kla ife pedeng to alabene wa komi akoyi ngoi alabe koshida vaya mieto na nom ma adude ogbobe na anyoa na wa ade endrodro alo wa akpo aglo nya chito ado chota fama nami miyo ke okpobe amo jebe wa asa ne wa tansi ta eke Dr. Dogbe Mareku ke ma aglede miagbo ne mia akomi ato kama ma afi mi aje egba to goma. Okay, mi apa network aba da funa me bieta fi mi ba troshe wo ba yin ta Mareku biabia nyama se biabia nyo no ka wona ba mi fo nwhwe na mi adama bi Yo ma glon akpe dokomie glombe ale mi komito enyaome vaye koshida vaye na anyoa ke mia ade eta nami alabe mayo ke eva gere miadome nsrope koshida vaye
afi meyo ke vava megba ha ke woakpɔ vide aɖe le nuyawo ke miawɔ yi me ta yi ko miabiam be na anyoa ke mia aze mɔnkpɔkpɔ vi aɖe akɔ ƒom tso mreku mi ŋkɔ yin ma le Dr. Dogbe be afia okpɔkplɔ yi ɖe me na mi mreku mi akɔ se ma menya be mreku Yeah. Yo, miaƒe nukpɔla kple nyasela miɔtɔ mienya be le aƒe godzia emɔ ya ke wokɔ gena ɖe nu ya dzi afi aɖena fu alo internet ta ena be internet fu ɖem vie le afi ma ta wogbɔna kpuie ke miana da nyo na aɖe nu yawo miegblɔ ɖe France gbe me fi ne miaƒe nukpɔlawo kple nyaselawo. Oui, bonsoir à nos auditeurs. Nous voulons vous dire que Dr. Eʋegbe, vous savez tous qu'ils se trouvent au Ghana et ils ont la difficulté de connecter à cause de l'Internet. Donc, patientez et on aura une autre solution. Merci beaucoup. Et ensuite, nous voulons que Dr. Eʋegbe nous explique un peu notre culture et en plus de ce que nous avions fait l'autre semaine pour ceux-là qui n'ont pas eu la chance de nous écouter. Merci beaucoup et bonne suite à vous tous. Thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you. My brother, le kɔsrɛ eva yi ma míeƒo ŋu tso nyagbe ŋuti eye ke woyɔna le English gbe me be sentence ke míena nusrɔ̃lawo nya bena ne míebe nyagbea enye nya vovovowo ƒe ƒuƒoƒo eye ke esi gɔmesese le gɔmesese ma ekuna ɖe ŋu tɔxɛ ɖe ŋu yi ke mígblɔna be dɔwɔnya alo wɔnafianya ta ne be nyagbe le kpokploa efia be dɔwɔnya ɖeka koe le me dɔwɔnya ye mígblɔna le English gbe me be verb ta emawo míesrɔ̃ ŋu le ŋdzɔ be dɔwɔnya ezana enya ɖewo zana dɔwɔnya la enya yiwo zanea wole wɔme eve ɖeka nye nuwɔla ye ɖeka hã nye fidola ne mi be nuwɔla enye ŋkɔnya yi ke va gbã hafi dɔwɔnya kplɔe ɖo ta ne mi be fidola enye ŋkɔnya yi ke kplɔ dɔwɔnya la ɖo ta wɔme eve mewɔna dɔ ɖe dɔwɔnya dzi alo dɔwɔnya wɔ dɔ ɖe wo dzi ta ŋtsɔ mi gblɔ bena nenye be wogblɔ nya ɖe ye wòzu be nuwɔna fianya ɖeka koe le me kɔ ke nyagbe ma enye nyagbe kpokpli míena kpɔɖeŋu ɖo ŋtsɔ be ƒle abe ama ƒle awu le goma ma ƒle ma nye wɔna fianya alo dɔwɔnya la ke ame kae wɔ ŋua ama nu kae ama wɔ eƒle awu ta nuwɔna yi ke wòwɔ yenye ƒlea ta ƒle ma nye wɔna fianya la mígagblɔna be ame aɖe ɖu nu alo ɖu akple ta dɔwɔnya yi ke le nyagbe ma yenye ɖu ke me yi ke wɔ nua yenye kofi ta kofi ɖu akple nu yi ke kofi wɔ yenye akple ke wòɖu ta ɖu ma yenye wɔna fianya la ta nenema míeƒo ŋu tso enuwo ŋu ŋtsɔ va yi alebe míezã dɔwɔnya vovovowo abe mlɔ ƒle dzra ɖu kple bubuwo ene alebe kafi mlɔ anyi
kafi dra akodo ama onye kwado mu kami zan chobai ta mi globe le mi afa no fu ma mi fu na no ke do nya da kana na ma na nyi ba mi fu na do nya da kala ma na ma e fe ba mi le nyagbe populi zam e kami yola le english ma ba simple sentence e ke ga fi ba na nyagbe pa voli ga kai kan mi song le nchoba ye enye nyagbe populi anya yo ke fu na fu afi na nyagbe populi lo nyagbe populi fo tuturu ya no mi fu mu le ncho akwe Akpe no ha. Akpe. Yo, akpe na mi Dr. Dogbe kple ife kpedengtɔ míebe míadogbe ne míaƒe nukpɔlawo kple nyaselawo ɔba ame aɖewo woŋlɔ nanewo ɖe afi ma míeda akpe na mi be miedo ɖe mía ŋuti eye miekɔ gameƒoƒo ya be yewoa aŋlɔ ŋunyɔ ɖe afi ya ta be efo Martin Marcus ebe míakpɔm tso New York eye nyemenya ne Davi alo efo asiome tete ebe Rebecca ationu ayiko yo ta akpe na mi take egba ƒe nusɔsrɔ̃a míakɔ da ɖe afia ale be ke ne Dr. Dogbe kple iƒe kpeɖeŋutɔa wa ana ne mia akpɔe ɖa be nkawoe miasrɔ̃ egba hã just to say this in English ale be efo Lawrence Dagadu ike nye míaƒe akametsiwo ɖeka yi ke wɔna ɖe le Siana TV dzi woyɔnɛ be African Jazz Panorama ye le mía dome be great job guys alo dɔnɔ na mi lo ta akpe na mi ame bubu le afi ya ta ame ɖeko ne le afi ma míekpɔ ame ɖeko ata ŋlɔ ɖe ekpea dzi ne mía akɔe da ɖe mɔ dzi ne edukɔ nakpɔ ke fifia míakɔ míaƒe nusɔsrɔ̃ gbatɔ kɔ da ɖe doa me elabe ale míesi va yia na Dr. Dogbe eƒo nu tso míawo ke wosrɔ̃ va yia eƒo nu tso na mi va yiwo ta egbatɔa ya míekɔ da ɖe ekpea dzi fia ta wogbɔna ŋu ƒo ge tso na mi so just briefly in English Dr. Dogbe and his staff from the University of Education, Winnipeg. They are here. They were here last week live, and they are here today live as well. And they are here to introduce us to a couple of verbs. So verbs and phrases, actually phrases in Ewe. So we'll continue the phrases that we started last week, sentences that we started last week. This is a continuation. So they will be continuing for us today. So let me hand over to Dr. Dogbe and the team. Well, Yeah, before then, Mia will went to correction. One will Mia for data the Mia G. Mafia bird the Otrebo. I let me glonilla. A fupaji ala vuvuna leo glonilla. Apogoji. Ta Mia coba blava vova. I don't gonna a ton. Nika never bang up a genu. A ton funka blava vova. Ta ana mia kwe mero trobo ta mia lankura pamang akwana mina mia stromberg yo akpe da vero mama vero ta anya ke mama vero blofia. Let me just say it briefly in English and maybe that and you can say that briefly in French. So as you see here, the date, it says 2022 3/2025. It looks like in other parts of the world, other countries,
people write the day first before the month, but it looks like in America we write the month before the day. So that's what she was saying. So, okay, thank you. Daniel. Merci. Nous, un peu de correction. Pour nos auditeurs qui sont aux États-Unis, comme vous voyez la date sur l'écran, on a écrit le jour 22 avant le mois, juste pour vous dire que ce n'est pas une erreur que au Ghana, au Togo, dans nos pays africains francophones, on écrit souvent le jour suivi du mois et de l'année. Mais aux États-Unis, on écrit le mois et suivi du jour et l'année. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Okay. So, okay, Miracle, Allah, Nyagbewo. Miracle, at the Dopiofia, Amayoke, Manyawa, Davi. Yo, akpe, marakunko nyenye kafui. Kafui. Eso valia. Rebecca, ama atunu. Atunu. Yo, akpe. Yo, ke. Atunu. Yo, ke wezo akpe alabe Davi Kafi. Aweve a dog. Ha. Yo, ke migle one out there ashioma alabe. Na from here. Yo, akpe. Egbe miaide nusosronji tso ekeji misron vai hu nyukonu tso Nyagbewo vai ta egba miaidi kple dɔwɔnyawo yiwo ke le nyagbe me. Dɔwɔnyawo yiwo ke miezana le nyagbe me. Ke míaƒe taɖodzinue nye be hafi míasrɔ̃ nu egbe awunua, míle mɔ kpɔ be míanya dɔwɔnya ƒe ha eve yiwo ke míezana le nyagbewo me. Dɔwɔnya ƒe ha eve yiwo ke míezana le nyagbewo me. Gbãtɔe nye dɔwɔnya yiwo ke hiãna fidola, ke evelia ne fidola o. Ne mi be fidola kpoe ɖe efia be ne mi kɔ dɔwɔnya, mi gahiãne nya ɖe alo mi gahiãne naɖe aƒe nyagbea ƒe gɔmesesea nade blibo. Mi gahiãne naɖe alo nya ɖe alo nuwɔla aƒe nyagbea nade blibo. Ke dɔwɔnya enye nyahawo dometɔ ɖeka yiwo ke míezana le míaƒe nyagbewo me. Ta dɔwɔnya ele vevie ɖe le míaƒe nyagbewo tutuɖo me. Ne dɔwɔna mele míaƒe nyagbewo mea, gɔmesese nyuitɔ alo gɔmesese blibotɔa menɔa míaƒe nyagbewo si o. Ne dɔwɔnya mele míaƒe nyagbewo mea, gɔmesese blibo menɔ nyagbewo si o. Le go ɖewo mea, wohiãna ŋkɔnya, wohiãne ŋkɔnya dɔwɔnya, wohiãne ŋkɔnya hafi woƒe gɔmesesea nade blibo. Ta efia be ne dɔwɔnya le ye ŋkɔnya mekpe ɖe ŋu oa,
Nyagbe eme ma nya senemio. Alo susu ke mbe mi akpo le nyagbe ma de blibo. Ta do wanya do wa ohiane nkonya. Ako pe gome sesea na de blibo le nyagbe me. Ke mi ale nkude dɔwɔnya si woma ɖe ha vovovo me. Dɔwɔnya si woma ɖe ha vovovo me. Mi gbɔdo ŋgɔ be dɔwɔnyawoa woma ɖe ha gã eve me. Dɔwɔnya woma ɖe ha gã eve me. Gbãtɔ nye dɔwɔnya hiãfidola. Evelia nye dɔwɔnya ama hiãfidola. Dɔwɔnya hiãfidola megbedo ŋgɔ be enye dɔwɔnya yi ke hiãne naɖe alo ŋkɔnya hafi woƒe gɔmesesea nade le nyagbe me. Gbã míale ŋku ɖe nu si míeyɔna be dɔwɔnya ama hiãfidola ŋu. Daniel Margua don't get them and I'm a French. Oh, okay. Yeah. Yeah, I think. Okay. Chers auditeurs, ce que nous apprenons aujourd'hui concerne les verbes d'action. Selon notre enseignante, en Eʋe, nous avons deux sortes de verbes. Il y a verbe fidola, donya, hien fidola, ce qui veut dire que cet verbe-là demande un nom propre ou non commun pour que le verbe ait le sens. Et donya, mahien fidola, veut dire que le verbe d'action seul avec un nom propre peut égorger le sens. Donc, avec le donya hien fidola, on doit toutefois ajouter un mot, une phrase pour que on peut comprendre ce que notre narrateur voudrait dire. Merci. Akbe. Obe Eʋegbe le English gbe ma only da fuma hota. So what I'm saying is that it looks like what she has, what Davi Kafi has, she has the name in English. So those items in the braces or the brackets are those in English. So I believe our English viewers should be able to decipher what exactly she's talking about. So thank you to Da Enyo for doing the French translation. Yo, akpe Davi Kafi, Miracle Care, Iji. Yo, akpe. Ke mia iji. Mia srɔ̃nu tso dɔwɔnya si wogbɔna la ŋu. Mia srɔ̃nu tso dɔwɔnya ke wogbɔ la ŋu. Dɔwɔnyawo abe va. Va. Ta ne míekpɔ míaƒe nyagbea, mi be ama va. 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 Alo va.
Sena va. Yao va. Tanamikpo dɔwɔnya va. Fidola ɖeke mekpe ɖe ŋu hafi gɔmesese de blibo. Ta le kpɔɖeŋu me ne meva danyo gbɔ. Ya ɖevi ɖe le gbɔa mebe va. Mewɔ ne ɖevia be va alo mebe ne va. Mehiã megakɔ enya bubu ɖeke kɔ kpe ɖe ŋu. Hafi ɖevia ne se gɔme be mebe ne va o. Ta yɔwoa womegahiã ne fidola aƒe woƒe gɔmesesea nade blibo alo ŋkɔnya ɖeka ƒe woƒe gɔmesese nade blibo. Ta ne mikpɔ dɔwɔnya va. Megahiã ne ŋkɔnya alo nya bubu ɖeka ƒe woƒe gɔmesesea nade blibo. Ta le nyagbe va ma alo ne be ama va mikpɔ ŋkɔnya yi ke nye ama kple dɔwɔnya va. Ta woawo nye dɔwɔnya yi ke mehiã ne fidola ƒe woƒe gɔmesese nade blibo le nyagbe me. Akpe. So basically what she said is that these words together with, so these verbs together with the nouns that precede them, one does not need anyone to interpret this. So for example, if you say Amma comes or Sena comes or is coming, Yao is coming, you can see directly that those statements, they make sense on themselves. Take da enyo miracle Adam here. Par exemple, Ama va, Ama vient. Selon l'enseignante, Ama va, on n'a pas besoin d'un autre mot pour ajouter va avant que l'on comprend ce qu'elle est en train de dire. Ça veut dire que le mot va, dawonya, verbe va, veut dire viens. Ama vient ici. Ama vient. Ça se comprend. On n'a pas besoin d'ajouter adjectif, qualificatif ou un nom propre pour que l'on comprenne ce que l'auditeur est en train de dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yo, après que David, Kofi, Miracle. Yo, après, miayi ɖe dɔwɔnya evelia gbɔ. Dɔwɔnya evelia yi ke nye dzo. Ta ne mikpɔ nyagbea yi ke le eta alo ne mikpɔ nɔnɔmetata, mikpɔ be amia edo le xɔ me dzo yie alo ele dodo le xɔ me dzo yie. Ta efia be edzo yina alo edzo. Ta ne mi le ŋku ɖe nyagbe eve ke le míaƒe nɔnɔmetata dzia, mikpɔ be ama dzo alo ɖeviawo dzo. Yi ke fia be mizã ŋkɔnya kple dɔwɔnya. Bubu ɖeke megakpe ɖe dɔwɔnya ŋu hafi gɔmesese de blibo. Ta mikpɔ ama dzo, ɖeviawo dzo. Ta woawoe nye dɔwɔnya yiwo ke mehiã ne fidola aƒe woƒe gɔmesesea nade blibo.
le Nyagbewo. Akpe. Ta miaƒe nyaselawo kple nukpɔlawo katã miekpɔe ta obe eŋlɔ English gbemetɔ ɖe afi ma o, so Joe is go, so Joe go, so Ama is going, depending on how you use it. Ta maybe that verola fiata mama veroat kwere mianchi alebo no English gbemetɔ gblɔ na mi vivi alebo ke da enyona no français gbeme gblɔ na fi da kafi na ano nwa fi ami yo. Madame, Yeah. le français. Un autre verbe. Verbe. Daonya, Joe. En français, partir. Ama, part. Ama, part. Donc, on n'a pas besoin de fidonia ou un cogna pour ajouter avant que l'on ne comprenne ce qu'on est en train de dire. Ama, part. Ama, Joe. Merci. Yo, da vero merego nyarele na kopiam. Hello. Oh, magloba mi kata mi la moji kunyama. Yo. Abale ko ble donya jo eji mi rufia. Aba jo attack blunya ike jojo mfifia e attack blunya ike jovai. Jo. Imo globa to go, went, left, and has gone. Ama jo. The viao jo. Actual nu ike jojo mu. Afi donya fidola nava odo. Ta nyela moji mijo. Yo, Akpe. Ke donya ke umi agale nkude nye ku. Tane mi kpɔ nɔnɔmetata mi kpɔ be avɔa eku mlɔ ɖe anyigba. Avɔa eku. Ta avɔa tsa enye ŋkɔnya. Ku le dɔ wa abe dɔwɔnya yi ke mehiã ne fidola o. Alo megahiã ne ŋkɔnya alo nya bubu ɖeke aƒe gɔmesesea ede blibo na mi o. Ta ne be avɔ kua efia be avɔa eku. Megahiã ne nya ɖeke aƒe miase gɔme be o enua ke le dzɔdzɔ ɖe avɔ dzi eke o. Ne mi kpɔ nyagbe evelia, ŋutsu la ku. Ŋutsu la ku. Wo betea mi le nu ƒo tso ku ŋu. Mi gakpɔ ati la ku. Leke ati ewɔ. Atia eku. Efia be agbe ɖeke megale enuawo me o. Ta efia be eku. Okay. Mereko ke miaƒe français kple English tɔ mereko mia aɖe gɔme akɔ nya vi aɖe akpia. Encore un autre verbe. Coup. Avoir coup. Mourir coup. Et on n'a pas besoin d'ajouter un nom propre, un autre adjectif pour faire comprendre que le chien est mort. Comme vous le voyez, le chien ne vit plus, il ne bouge pas, le chien est mort. Merci. Yo, Akpe. Da vero mereko wenye miaƒe English tɔ ta. Mia English yevo mi be eleke. Yeah, eu nya vogbe sromie le ko vogbe sromie le.
alebe mi ŋumie nu ƒom le fia yi ke nye dɔwɔnya koe nye ku, avua ku alo avula ku, ŋutsu la ku, ati la ku, ye mia nɔvi Davi kafui kɔ na mi ta numa ku enye dɔwɔnya yi ke le enua me, alebe mehiã ne dɔwɔnya fidola be wòava aɖoe ɖo hafi mianya be avu la ku alo ŋutsu la ku alo ati la ku o. Ta eɖe ɖokui nuƒoƒo, eɖe nu yi dzɔdzɔma gɔme. Ta ku ye nye nu yi ke zã míele le afia. Ta míele mɔ dzi, mizo edɔ ne ya. Akpe ke dɔwɔnya mahia fidola ƒe kpɔɖeŋu bubu yi ke míagakpɔa enye be. Ta ne míkpɔ nyagbe yi ke le míaƒe nɔnɔmetata dzia, míkpɔ be fiafi la be. Fiafi la be. Ta míle nu ƒo tso be. Ale yi ke aɣla ɖokuiwoe ne ame ɖe be magakpɔ o alo aɣla naɖe be magakpɔ nuwɔwɔa yi ke nye bea, ya ŋu míle nu ƒo tsoe. Ta mi be fiafi la be. Ta le míaƒe ʋegbe ƒe akpa ɖewo hã wogagblɔ be ɣla. Ɣla. Ta ne míegazã ʋegbe bubu alo nya bubu ɖe be alo ɣla teƒea, woate ŋu ade ɖe míaƒe yaʋana dzi ne míabete míaga asrɔ̃ nu tso eme. Akpe. Ya ye koe ma. Daniel, leke. Yeah. Tu de français me miakpɔ. Encore un autre verbe, be. Verbe d'action, be. Be veut dire se cacher. Se cacher. Fiafila be. Le voleur s'est caché ou se cache. So, on n'a pas besoin d'ajouter un autre mot, un adjectif, un nom propre ou un nom commun pour avoir le sens de ce qu'on veut dire. Fiafila be. Le voleur se cache ou s'est caché. Merci. Akpe. Ya, fiafila be alo fiafila ɣla eɖokui. Mi mehiã ne fidola alo dɔwɔnya fidola hafi mía anye nui fiafia o. Ta mi katã míenya be fiafila be. Na nu yi ke dzɔ kɔ enye be nu ka fiafila be. Fiafila ɣla. Ta ɖomahi nu yi wòtsɔ yewo ɣla alo ye ŋutɔe ɣla eɖokui. Gake nyagbe ma eɖo nu yi ke dzɔdzɔma na mi katã. Ta miadzo na ame aɖe kpɔ bubu aɖe wòkpɔ be egaƒo nu ya ŋuti wu ne ŋlɔe ɖe gbasa me na mi. Alebe miexɔ ge. Akpe na mi. Yo, akpe na mi. Dzadzra ɖo nade kpovi aɖe me na mi miayi dzi. Yo, akpe na mi. Ke mereku mabia lo. Fiafi de leke yɔne ɖe English gbe me. Thief. Be me fiafi kpɔm le afia be mieglo. Thief. Be yi ke nye hide. Yi ke le français wobe caché. Gake fiafia ya nye mese. Leke yɔne ɖe English gbe me o ta. Miame yiwo miese English gbe o ɖe leke miawɔ ase enya gɔme. Fiafi nye thief. Oh, thief. Okay. Thief. No sugbɔ ke wozu thieves. I see. Okay. Mama kpɔe okay. Alebe Daniel gblɔ be nye vɔle alo me ma. Français gbe me. Voleur va cacher.
Le Voilà. voleur, c'est caché ou c'est caché. Oh, volet caché. Ok. Yo. Ekpe. Après, que Maraku obe made hano biam be ke lebede enya ike oyona bebe oga tanzene ngubu ha so can be used as something else. I mean, Yeah. can be what other way can be used? Yema maglo. Afimia kwedoro Davi Kafia. But Allah mo vuvuvu. Abale kemie blibe. Be. Be maka ganya nunko. Be. Anya nunko. Ayo nyeba le pegbe keketala ke gbegbe nyareka gombesese vovovo no na shi ta be make nye nu ghagla alo miako be make ga nye nu ŋkɔ yi ke nane yi ke miekɔ gbã xɔ nye be enye gbewo vuna gbã xɔ le mia de woyɔna be be magafia be nagble nu alo wo ŋutɔ nade xa dede hã egagɔgɔme ganye be ta be le vovovowo nu na mi alo mɔnu vovovowo ŋu etso nyagbe yi ke ne wɔ alo nu yi gblɔm le nu yi ne be yeaɖe fia ye ŋue ʋegbe eɖena enuawo gɔme ɖo ta ye ta míehiãna ne fido la aɖe yiwo be wòava ko nu yi ke gblɔm le ŋutsi gake egbea nu yi zã míele nye be dɔwɔnya yiwo ke mehiãna fidonya wòakɔ ŋutsi hafi míase nu wɔna gɔme oa ye zã míele akpena mi davi kafui Akpe. abɔ le wòkɔ tame Yo, ke mia aho the deviade. We want to go on a short break while we enjoy some bobobo from the Volta Students Association at Jumaco. I think they are affiliated with University of Education Winnipeg. Am I mistaken? Maybe I'm mistaken. Yeah. Okay. Yeah. So we'll listen. We'll watch a small clip from them. Bobobo dance performed by Volta Students Association from Ajumako in Ghana. And before that, as you probably heard, we have the Siena Convention that is upcoming in late August to early September in Dallas, Texas. So if you have not registered yet, please do so. Please do so. You don't want to miss this year's. So please go online, search, just Google Siena Convention Dallas. You find the link and then you can register. You have contacts there. Tamarakuna Mangun Kone Siena Convention, Ikagbona le Texas, Dallas, Epeyagbona, Epeyamao, Marakuna Aveng Lonko, Alabata Power. You akpe ke danyo Marco Aglede français Bemanami Chers auditeurs, nous vous invitons tous à s'inscrire pour notre événement appelé Siena à Dallas. On vous invite tous à venir parce que ce sera chic. Donc, préparez-vous à nous joindre à célébrer Siena à Dallas. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Okay. Same way, we are just trying to give the notice ahead that whoever haven't registered yet for the Siena, please do so because we are running out of space. We are running out of the hotel rooms.
Hello! On behalf of Siana, in collaboration with the Eʋe Association of Washington DC Metro Inc., it is our honor and joy to welcome you to Siana 2026 Convention. We are proud to host this historic gathering in the heart of Maryland, and we are ready to take it to a whole new level. With bold vision and unwavering commitment, we are elevating excellence in every detail, ensuring that Siana 2026 will be unforgettable. This year's theme, Preserving Culture, Inspiring Generations, is more than a slogan. It is a promise to honor our heritage, empower our youth, and unite our global Eʋe family in purpose and pride. For decades, Siana has been the heartbeat of a people determined to celebrate their roots and shape their future. From the vibrant rhythms of Agbacha and Bobobo to the quiet wisdom of our elders, every convention has been a living tapestry of tradition, unity, and vision. Join us from September 3rd to September 7th, 2026 at Bethesda North Marriott Hotel, Maryland. Come ready to reconnect, to rejoice, and to raise funds to help build our Eʋe land. This is your moment. Register early, volunteer your time and talents, give generously to fuel the future, and most of all, share the message. Let the world know that Siana is not just alive, it is thriving. Together, we preserve culture. Together, we inspire generations. Together, with the Eʋe Association of Washington DC Metro Inc., we build Siana 2026. Join us to make history. Siana 2026. Honor the past. Empower the future. Visit www.siana2026.org for more information. See you there. Siena 2026. Yes. Welcome you. DMV. Yes. Siena 2026 DMV will welcome you. Thank you. Yemala. Ali Miola. That is the number for you. Nice one Nyagbewo. The dance is called the bubble.
Mi wuwi la, mi wuwi. Nyagbewo. Nyemala. Nyemala. Yes, yes, Yo, after. Yema, that very good. Me from your every game, so. Yema, It's very interesting. I hope everybody out there has enjoyed it. This is our culture, and this is what we do as Eʋe. Ever is ever. Okay, so Sister Kafui, you can go ahead now. Yo, abela ike edo babia ike Dr. Bianwa. Makwebe edo nywede elabena miape enyawa como se bubu valesi elabena egbia gbedodo kwegbe ya onye ke nyaki makokpe don kwenye be ne enya mele Nyagbewo mowe umatonwanya enya ketututu
gblɔ amielo. Ta ehia be zigedia no bia babia da ehia be na bia be o. Nyagbe ka alo amiene ko enya ko wo nyagbe ne ya se. Aƒe gomededea atem ava. Abe be yi ke dɔkta bia babia tsua. Be. Mi le zã le fia be dɔwɔnya. Be ke mi ka eganye ŋkɔnya. Yi ke mi kɔ gba xɔ etsa touch. Be mi kɔ gba xɔ etsa. Fifia tsa ame ɖewo ga le zã. Be ke mi tse ega le enya vovo ega nye babia tse. Miate ŋu agblɔ be ama be nuka. Ta ne mi kpɔ be ama bea gbeɖɔɖɔ ke le tama exɔ gbe kɔkɔ. Exɔ gbe kɔkɔ dzesi. Aha ta zigedia ne babiawo va mialé ŋku ɖe nyagbe ke me wole aƒe miate ŋu aɖo ŋu ade blibo gake kple aleke woyɔ enya le yi ke woyɔ nyae ya na be miate ŋu ase gɔme be nya ke tututu amie di be yeagblɔ na mi eke. Edzawagba, that very edzawagba ŋutɔ. Akpe na we. Okay. In brief, she was just trying to say that the explanation I gave about teeth when doctor was trying to know the way, the meaning of fiafila or fiafito, and we said fiafi is thief. If the plural is thieves. And also we were using the adjective b. As an action word. But means so many things in Ewe. And as the way that Ewe language is so broad that one word can mean so many things. Depending on the phrase you are trying to put out there or the sentence that you are trying to show or action that you want to demonstrate. So bear can mean hide. It can also be a name of an object, and that object is a thatch that we use to roof our thatch houses, and is a grass in Africa. I don't see it here though, that much. It's a thatch, a particular grass that grows, and we use it to roof our sheds. It's very cool and gives breeze, and I love it. They took me somewhere at Buti, and it gives a very nice, cool place, and I love it. So, but means a lot. And the same bird can mean to hide something. Bird can mean somebody say, but somebody say something, but so it means a lot, and depend on what you want to say and the action word that you are trying to demonstrate. So Ewe has, or Ewe or Ewe, as we call it, has so many things in one word, one letter, and so many things all the time. So now we are talking about thief, and he said thieves, and the Akafi is going to give me a piece of candy for that. So thank you so much, and we continue. Daniel, okay. Parlons. Merci, parlons français. Ok, on parle du verbe be. Et Dr. Ogno a posé une question de savoir est-ce qu'on peut utiliser be pour signifier quelque chose d'autre que se cacher. Selon notre enseignante, be peut être se cacher, peut être herbe qu'on utilise pour couvrir les maisons à murs dans les certaines parties de l'Afrique, des coins reculés, par exemple, qui n'arrivent pas
à trouver des choses modernes pour couvrir leur maison. Ils utilisent baies, herbes pour couvrir la maison. Et puis, selon la linguistique, on utilise l'intonation pour faire la différence entre les baies. Par exemple, on dit Amabe et Ama se cache. Et si on veut parler de baie qu'on utilise pour couvrir la maison, on appelle ça baie. Et selon le mot a son sens dans la phrase, dans une phrase, par exemple. L'intonation, on change de l'intonation pour signaler ou bien pour signifier ce qu'on veut dire en Eʋe. Donc, les Anglais disent que Eʋe est tonal language. On utilise l'intonation pour signifier différentes choses en utilisant le même mot. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nami. Que nous fiala Kafi obe afia biabiambe biabiadelia. Davi Kafui is now asking all of us if anyone has any special question to ask us about the lesson, anything about Eʋe, anything about even the dances we showed, the culture in general, be it for the topic we are dealing with today or anything else. This is Siana TV, and this is Miva Srɔ Eʋegbe. So, any question? Feel free. And also like and share. Subscribe our program. I observed the jazz last night. It was very beautiful, very, very interesting. So, yeah. So, let's go. Chers auditeurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander. Merci beaucoup pour votre participation. Yema akpe na miagata be mi dore mianchi ndo ya efie ya mayocho Ghana, Togo, Benin le teƒe mawo míabe zãdo kple mia gbɔ gake miete dore mia ŋuti efia míeda akpe na mi alebe ye mie biabiam be ne enya aɖe lia ne biabia aɖe lia mia abia mi míeda akpe na mi be mie ena mi nutsotso to míaƒe wɔnawo ŋu alebe miawoe nye ame yiwo ke egblɔ na mi be anyo ne míado ʋegbe kple English gbe kple France gbe ta akpe abala miegblɔ na esia yi nye li ta nenye be enya aɖe li nye be yewo gagblɔ na mia mina migblɔ na mi alebe ne miana ne wɔnawo na atsi ɖe dzi elabe miawo tae miele afi aɖo ta xeyi ke miegblɔ ko la mia awɔ ɖe dzi na mi yo akpe na mi yo ke mereku leko yɔne ne wowɔ vɔ ɖe le ʋegbe me abe meŋlɔ be ŋgɔdonya nye the one that you say in the beginning, right? Alebe ne wɔ vɔ ɖe leko gblɔne ŋgɔdonya alo leke Nuwunya. Nuwunya. Yeah, but before that, I think we have some things in the comment section. Or do you have something, some comments that you like to read through, Doctor? Okay, obe maklande over igake magaje gome ta Efo Martin Marcus ebe watching from New York ebe miakom cho
New York. Alebe nyimanya na fo alo Davi asio metete ebe Rebecca atonu ikwenye Davi Kafi mema Davi Kafi ntoyama alebe efo Lawrence dagadu ikenye amaike wona de oyona be African Jazz Panorama woni afida ogbe le America New York Times New York game ganyi yo wona ipe wona afida ogbe de shade ta yema be miawle doji dono lo ta yema mi globe mia subscribe mia comment mia share alo mia anglo nko YouTube ana mia fuma kwa ke mia ta anglo nko na nya kashi nwi maji kwa ke anglo nko ta share na mia po na o baba ma ata no pom siana la siana TV acho wona rega gbona ike David Nicole wona nyuado la koshidagbe ta mia anglong kona mia tangere miang alabe mia atanglong de kwaji abale amonglong mi keklamane alabe nde kanye be oba amade kamadune ta na ore kasama ke manyo ke na atoshi novioji adude novio be ye novia ha makpo siana TV alo siana nupomo ha ta yema alabe nufiala de kai ha ebe malamia kwom Helen Mianko Sam Cho University of Education Winnipeg obe miapa nufiala Davi Kafia otoema be miawela doji tala banglo mio ke nyepo vai nyonto miepo kofiva jipa jo plato alabe for Steve Day ike ihe ewona wona ole miape siana TV aji alabe ewona eto memedagbe ta ihe alafia ebe young shrom gede egba ebe akpe Davi Kafi ple amashiama alabe for Steve ke be yepo mama lo alabe ebe de mama ebe jibe agere enyama na glonyade ta yema alabe for Steve abe akpe ne egba po wona ta miaga dogo koshira agbona akpe obe ngongo katala kwaji ma ta akpe ne mashiama ikadore mianchi egba ta miekwebe ni amado globe ale wona oyime yo young from chuma la be yo ta be from yo français be from ala ba fi english be ha from ta enyo ta obanya ha ni français am vivi ado from so da enyo bo I'm doing the same thing. Yeah, afi maga english be ha vi ado from cho mama vero bo afi be from cho da kafu ikle ife amo kata gbo o maton kata mo so from fiata akpena milo We all like the comments in the comment section. Everybody did very well. We thank you. Brother Steve, I see you as you see me too. Thank you. Everybody did their best. I hope it's time everybody help each other. Not that you try to go and open your own program and be somewhere else alone. Let's support each other. This is our own culture. We just want the young one and those who are in essential of learning the new things from our language or our culture in general.
we're trying to blend everything together and put it there. And if you have your child, your wife, your let's say your spouse, and you want the person doesn't speak the language fluently, and you just want to polish it up, please let us know. We have a way of doing it, and we will put everything together, make it beautiful. After all, we come once a year together as Siana and celebrate. When we are singing, the person will also understand what we are saying, and it will our culture, the people, and everything beautiful. Please, let's join hands. If you don't subscribe, don't be selfish. Subscribe and share. Let other people know us. And Daniel is there. And put it to the friend people so that we can Bonsoir, nos build auditeurs. Siena. We make Siena great, right? Make Yeah. Siena great again. Thank you. Yo. Bonsoir, nos auditeurs. Nous vous invitons tous à s'inscrire et partager notre plateforme avec vos amis, les membres de votre famille. Invitez massivement nos sœurs et nos frères. Venez ensemble, on veut apprendre notre culture et célébrer ce que nos grands-parents nous ont laissé. Donc, on vous invite tous à joindre la main à Siana pour que on avance notre culture sur Eveland. Merci, merci, merci. Yo, merci. Yo, akpe nami, merci madame Enyo et Mama Vero et da Kafi et professeur Dr. Dogbe. Yo, akpe nami agata miawe. I think Redness or somebody else is also behind. Yeah, alabe Redness? afi mia joa mia anami achiagba kode alabecho mia fe vegbe tode ike efiana vegbe dekonu Professor Pascal Young imanyana made senkoko lafia enye amade ima nochichima me pona ife dona alabe efiana vegbe duduo la kikama godo nka Professor Pascal Young echo diamo cho obajuje to nya alabe ta achagba koda lafia ta mi koga ta ke ya kama galio ke miako egbato serafia obe efo Steve be ebe yenya glome mama be eto me gbogbombe nebe ya gedo ma glomo. Thanks for a great show. Okay. Thank you. Thank you so much, Brother Steve. Yeah, ta aglonya reta fumaga ka nyamanya meje makodo reto mota. Ya miasa achagbako mi akopera fia. Yo akwana mi agata ke mi agadogo. Yo. Okay. Miaron kudana miji miagadogo. Mi ya dana mi agba mala mi adomo. Like adogba na mi agata ta yeah man. Yo. Bobo Maya through Alekbagbaja. And I like it. Yeah. Akafi Rebecca did very well with the bobobo that we had earlier on. I hope you twist a little bit of the Achangbeko too. Yeah. Okay. I see everybody. Yeah, ta Chagbeko Emma by Professor Pascal Young.
Was he the one who played for us in New Jersey? You na you. We can ask for Steve. Okay. Yeah, I get to. Yeah, Afiana was New York at a little bit. For the mania, a family, you know, a banya me at that. Okay, we are seeing the display at Nyagbewo, taught by Professor Young, right? Yeah, my Okay. Professor Pascal Young. Pascal Young. Okay, so. And you can call Maga from Georgia, right? Yeah, no, do. Yo, Obe, me, I have him so. Ano, Akoma, Obe, me, Apia no get Zakakam, Alabe, Davi Kapi, Adobe, or Zatolo, but Obe, women of yellow, yes, Demiako, Bato said it here. Vim Toga, Obe, never been her, originated the father. Enya bubu arela marishi yako apia punya therapy. Not really. We only going to bring today's program to an end, even though we are not done or we're not tired of what we are watching, but we still have to bring it to an end because those of us from Ghana, Dr. Dogbe and his team is getting late on their side, getting to 10 p.m. So we have to let go so that they can also go get some rest and get ready for tomorrow. So we're not tired of you. Please, listeners, like our program,
subscribe and share. Apple Steve, thank you so much. We just trying to make Sienna a great one, so no problem about that. Javier Nyonam, Stakafi, yeah, thank you so much. Thank you. We hope to see you next week with wonderful program that we can continue this. Keep it up. It's a good job. You don't know where it will take you. Thank you so much. Sister Nyo, thank you. Thank you. Merci, chers auditeurs. Merci beaucoup pour votre temps. On n'est pas fatigué de vous, mais on doit laisser Dr. Dogbe et la sœur Kafu aller se reposer parce qu'il est tard au Ghana. Ça fait 10 heures. Donc, on veut les laisser aller se reposer. Merci à vous et on se revoit à la prochaine fois, samedi prochain à 16h. Merci et au revoir. Au revoir. Dr. Wanyo, thank you for hearing us with this class. Yeah. For being behind the wheel. Yes. Thank you so much. We appreciate it. Merci beaucoup. David Kapi, merci beaucoup. Tabaya ako akpedemwa efo kojobi totu abe miawleto womlo alebe api fortuna nyaba iko yeah, so everybody, when you lay down, please don't forget we are dealing with adjectives and the qualifiers. Yes, verbs, verb, va, action verbs, verb d'action. So all of us, don't forget, we are coming back next week. Thank you. Ape, Nyagadogo. Apprende Mikata. Merci David Kafri, merci Dr. Onyo, Dr. Dogbe, merci bonne Ao migrena bosanuba, ao vlo novio. Migrena satanaba, ao vlo. Novio, migrena bosanuba, ao vlo novio. Migrena satanaba, ao vlo. Ao vlo, ao vlo, ao vlo. Ao vlo, ao vlo, ao vlo. Migrena bosanuba, ao vlo novio. Migrena satanaba, ao vloe. Ao jokato, jojo nya nya nya, dala ya Srɔ Eʋegbe. Jokato, jojo nya nya nya. Jokato, jojo nya nya nya, dala ya Srɔ Eʋegbe. Jokato, jojo nya nya nya. Ao migrena bosanuba, ao vlo novio. Migrena satanaba, ao vloe. Ao migrena bosanuba, ao vlo novio. Migrena satanaba, ao vlo. Ao vlo, ao vlo, ao vlo. Ao vlo, ao vlo, ao vlo. Migrena bosanuba, ao vlo novio. Migrena satanaba, ao vlo. Jokato, jojo nya nya nya, dala ya Srɔ Eʋegbe. Jokato, jojo nya nya nya. Ajato, jojo nya nya nya, dala ya Srɔ Eʋegbe. Jokato, jojo nya nya nya. Ao migrena bosanuba, ao vlo novio. Migrena satanaba, ao vlo. Novio migrena bosanuba, ao vlo novio. Migrena satanaba, ao vlo. Ao migrena bosanuba, ao vlo novio.
migrena satana ba aoblo novio migrena bosanu ba aoblo novio migrena satana ba aoblo 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 migrena bosanu ba aoblo novio migrena satana ba aoblo Ao jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe jokato jojo nya 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 jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe jokato jojo nya 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 Ao migrena bosanu ba ao flo novio migrena satana ba ao flo Ao migrena bosanu ba ao flo novio migrena satana ba aoblo 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 migrena bosanu ba aoblo aoblo migrena satana ba aoblo jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe jokato jojo nya 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 ajato jojo nya 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 dala Yesu regbe Ao migrena bosanu ba ao flo novio